Kubalulekile ukuba nomngani, kodwa mawukuthi uneqiniso kuwena futhi uyakuthanda. Kunowesimame la osibhalele mayelana nomngani wakhe owamuka nolwandle. Lo wesimame ucela ukuba siyifihle indawo adabuka kuyona ngoba uyasaba mayelana nalolu daba. Lo wesimame uveza ukuthi wayenomngani. Lo mngani wakhe babejwayelene kakhulu ngenxa yokuthi abanye abantu babeze becabanga ukuthi bangosizi. Uveza ukuthi ukuzwana kwabo kwawukuthi babemuvile nomndeni wabo besuka kwenye indawo bagcine sebezohlala khona la duze kwamngani wakhe baba ngomakhelwane. Lentokazi lena iveza ukuthi kubo kamngani wakhe bebengamthandi, especially umama wakhona nosisi wakhona. Ithi lentokazi ibingazi ukuthi lokho kudalwa yini, kodwa ibikizwe mayikhuluma umngani wakhe ukuthi bakholela ukuba ngoba umngani wakhe ehlupha kangaka ethanda abafana futhi esewumuntu oqomile, iwumthelela lentokazi lezo zenzo lezo. Lentokazi iveza ukuthi ngoba umngani wakhe baze bamkhipha ngisho esikoleni ngoba befunda esikoleni esisodwa, bahlukaniswa ngoba bebona ukuthi umngani wakhe uhlupha ngoba ebukela kulentokazi. Intokazi iveza ukuthi bebengabonani. Bebenza sure abazali bomngani wakhe ukuthi ababonani ngoba bebengamvumeli ukuthi aphume ngisho kube egcekeni ngoba bebona ukuthi bazohlangana bebonana. Intokazi iveza ukuthi ngelinye ilanga umngani wayo wasuggest ukuthi kuze bebonani bebe nesikhathi esiningi abayolwandle. Okunolwandle olwaliseduze nalapho ababehlala khona. Wathi nje umngani wakhe abayolwandle kuze bebonani. Bahlela kwakhona lapho abahlangana khona bahamba bayolwandle. Intokazi iveza ukuthi endleleni kwakumnandi. Babexoxa, bedlala ingoma, bedansa, kwakumnandi ngoba baze badlula kwezinye izihlahla baphumula, badla amaviyo endleleni nje eyayiyolwandle. Intokazi iveza ukuthi babefika olwandle bafike bakhipha izikhafutini zabo umphako, badla kwamnandi, bathelana ngenhlabathi kwaze kuba yilapho khona abagumula khona izimpahla sebelungela ukuyongena olwandle phakathi. Intokazi bagumula izimpahla bayibeka ngaphandle, basala ngokwangaphandle, bangena emanzini babhukuda. Njengoba bebhukuda nje emanzini babethelana ngamanzi beqoqoshana, kumnandi nje bedlala. Ithi lokho bebhukuda phinde bephume ngaphandle, bebhukuda belokho nje bedlala lo mdlalo. Intokazi iveza ukuthi njengoba bephakathi nje emanzini bebhukuda base bengasanakeni, omunye se-enjoyela amanzi ebhekile nomunye ebhekile. Uthi nje isikhathi eside nje bebhukuda ngoba bebhukuda bephume ngaphandle. Uthi kodwa ngaleso sikhathi base bengasanakeni, naye enganakile nje ibhukudela. Intokazi iveza ukuthi yayisifuna ukuhamba ngaleso sikhathi isemanzini, isibone ngazi ukuthi sekuqala ukuba late ngoba kulolo lwandle ababekulona kwangekho omunye umuntu ngaphandle kwabo, futhi ayengekho ama-lifeguard, akekho nje umuntu wayegadile, kwakujwayele ukuba abanye abantu babebhukudela ekudeni. Intokazi iveza ukuthi ngalesikhathi lokhu ibhukuda ithe mayibheke emumva yabona umngani wayo engathi usesekudeni, yathi nje mayiqalaza yathuka yathi hawu usebhukudela ekudeni kanje. Ithi mayithi hayibo ususekudeni uzokwemuka. Ithi umngani wayo eqala enake manje ethuke naye eyibona ukuthi sekudeni ngoba ebekade enganakile. Ithi lentokazi lena izama ukusondela ngakuyena, ithi izama ukusondela kuyena ibone ukuthi no, lo muntu lona uyemuka. Ithi igagasi lapho lalivele lishaya amanzi lwakhiphe ngaphandle, ithi ligubhele phansi. Ithi lentokazi mayithi yasondela umngani wayo ibone ngazi ukuthi ulwandle liyagubha phansi, naye izizwa lentokazi imuka. Ithi umngani wayo eqala ememeza ethi ngisize, qale manje memezwa umngani wayo esephenike ebona ukuthi uyamuka, ethi ngisize memeze. Ithi lentokazi naye izama ithi ukusondela ayikwazi nanokubhukuda kahle, ithi iyazama ayibona ukuthi ayisekulate. Ithi umngani wayo vele limshaya igagasi evele limshovele emuva. Uthi emuka ememeza elokhu ekhale njalo ukuthi ngisize. Ithi lentokazi ivele iphume ngaphandle imemeza. Ithi ayazi ukuthi ngaphandle akukho muntu, kodwa nje yayingazi ukuthi kumele yenze njani, yayisikhalela noma ngabe yiluphi usizo. Ithi lentokazi ikhale ngaphandle, ikhale imemeze ngoba yayingekho into ezoyenza futhi yayingezikwazi ukukhipha umngani wayo emanzini. Ithi yakhala lokhu imbuka umngani wayo eyoshona, elokhu ethi ngisize, ekhala umngani wayo. Ithi naye yakhala ngaphandle ingazi ukuthi kumele yenze njani. Ithi lentokazi yakhala yazalala ngoba nje ithi yavele yalala isingasazi ukuthi kumele yenze njani. Ithe mayivuka yacabangisa lokuthi izokwenza njani, izohamba iye kubo kwamngani wayo ifike isho ukuthi bahambe ndawonye njengoba bengayifundi. Yayibona ukuthi lentokazi ayikusazoba wese, bazolokho beyiblame njalo ukuthi yahamba nengane yabo yahluleka futhi ukuyihlenga emanzini. Ile ntokazi yayididekile
ngoba ithi yahlala olwandle, yahlala icabanga ukuthi sizokwenza njani. Into ntokazi yacabanga isilokuthi ayivele ithathe lezi iy'mpahla zamngani wayo, ithathe yonke into yayo nje nefoni, ivele iyoyigqibela khona olwandle ekudeni, ikugqibele nje phansi ukuthi kungatholakali. Iyenze ngazo ukuthi abaze bebe ndawonye ngoba yayisaba nje ukuthi mekwaziwa ukuthi bebe ndawonye komele imkhiphe umngani wayo futhi komele isho ukuthi umuke nolwandle. Yayisaba nje ukuthi kobonakale ngazo ukuthi ayikwazanga ukumnaka, kodwa yakwazi ukuthi ihambe naye, and ekhaya kubo kamngani wakhe abafuni ukuthi bebe ndawonye. Ithi yayisaba, ithi yayigubhela iy'mpahla, yayigubhela phansi, yayigqiba, ithi thukile nje igubhela nje ukuthi ifuna ukuthi zingatholakali. Ithi le ntokazi yabuya kubo, yabuye yalala, ithi icobekile yalala icabanga lento, yalala ngoba noma wayelokhu eyibuza ukuthi wenze njani. Ithi nje le ntokazi ayikho right. So le ntokazi iveza ukuthi umngani wayo wacingwa kakhulu ngoba beza ngisho kubo bezobuza ukuthi ayikazeni ibe nomngani wayo yathi ayimazi. Ithi nje ngisho ku-Facebook kwakupostiwe ukuthi kunengane elahlekile oyibonayo ka-report, ithi yonke indawo kuphestwe nje ngisho ey'ndaweni ey'njengey'tolo, ey'koleni nasey'gxobeni, ithi meyihamba nje ihamba ithi biphatheka kabi futhi meyibona lokho. Le ntokazi lena iveza ukuthi kudlula isikhathi umngani wayo wamuka. Ithi nje kudlule nje isikhathi esingango-3 months umngani wayo emukile. Ithi yaqala yaba amaphupho ukuthi umngani wayo unokuvela nje egijima ephusheni, egijima eza kuyona le ntokazi kube ngazuthi ayijabulele, kodwa ethi mayifika eduze mase yaswabe yajika. Ithi le ntokazi ibiyitshela ukuthi ayimcabanga, ingoba iyamcabanga umngani wayo. Ithi kodwa njalo leli phupho liyabuya ukuthi uvele egijima umngani wayo, egijima, ethi mase seduze mase yaswaba evele ejika. Ithi inganaki. Ithi kodwa khona into esiyinaka-ke njengamanje njengoba sekuqala ukuba wesa. Ithi meyaphuza amanzi, ithi ke yaphuza amanzi ngojeke ayikhinci. Ithi nje melokhu iphuza amanzi ayikhinca kabuhlungu izicishe ukufa, amanzi ayikhince ngazuthi aphuma ngamakhala engathi iminzi edamini. Ithi le ntokazi lena ibinokuyinaka lena. Ithi njalo uma iphuza amanzi ithi yenzeka, ithi ngoba baze bayicela kwenye indawo kwakunomsebenzi khona, bayicela ukuthi nje ayizosiza agcine ihambe ney'ngane zakhona, bahamba bayephula. Ithi nasephula yafika yaminza, baze bayikhipha nje yaquleka ngisho ukuquleka lapho eyayikhona. Sele ntokazi iveza ukuthi ngisho igeze ebhavini ayisawagcwalisa amanzi ngoba kube ngazuthi kunomuntu oyicindezela phansi. Ithi lento iyayiwarisha njengamanje, iyiwarisha kakhulu ngoba yabona ukuthi lento iyakhuluma futhi khona okuthile esho khona. Le ntokazi iveza ukuthi ayazi kumele yenze njani ngoba futhi ngeke iyosho laphana ukuthi kwenzakalani ukuthi umngani wayo wamuka nolwandle. Ithi into ikicabanga ukuthi itshela umama wayo, tshela umama wayo ukuthi kwenzakalani. Ithi umama wayo akafihle kubo wamngani wakhe ukuthi kwenzakalani ukuze umama wayo ezokwazi ukuthi ayisize mhlawumbe yise ey'nyangeni ngoba uma wayo ngoba yona ayinayo imali yokuthi ihambe iy'nyanga. So le ntokazi isibhalele icele ukuthi sisize, siyibonise, sinike imiqondo eminingi ephusile ukuthi ingenze njani njengamanje kulesi simo lesi ekusona. U-right yini umqondo ewuthathayo ukuthi itshele umama wayo efihle ukuthi kwenzakalani ukuze umama wayo ezokwazi ukuyisiza ngoba isimo sawo sesiwesi. Ngiyacela-ke kuma-comment ukuthi nikwazi ukuthi nisize le ntokazi lena, niyitshele into ezoyiphilisa futhi ezoyenza ukuthi ibe ngcono kulesi simo ekusona njengamanje. Ngiyacela ni-like, ni-comment, phinde futhi ni-share, ni-subscribe. Ngiyabonga.